Kumusta naman ma'am ang katong 15 dias nga tasal ni General Bato kontra sa illegal gambling ma'am? Nag-remind na ang atong regional director, si Police Chief Superintendent Gaerlan, sa katong one strike policy. Kung sa isa ka provincial office or sa city office na ay duha ka chief of police or duha ka station commander nga ma-relieve tungod sa one strike policy. Oy. Ang kadtong provincial director kung naay duha ka COP or ang city director kung naay duha ka station commander na ma-relieve tungod sa kaning one strike policy sa illegal gambling nga maoy sugo sa tuan sa PNP, ma-relieve gid sila, sir. So, oo, unya kung nanay duha pod ka provincial director nga ma-relieve diri sa Police General Office 11 tungod sa illegal gambling, mao po'y posibilidad na ma-relieve po the regional director. So, tanan sir no na ning kamot nga ma-accomplish ang katong gihatag na target sa tuang Chief PNP.